Номер расчета. Тихо, тихо, пак. Работай, здесь поближе. Militer Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov 10 September merilis, pasukan Rusia di dekat Balakleya dan Izium ditarik dari garis depan untuk penguatan di arah Donetsk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dari operasi militer khusus. Dengan tujuan ini, kelompok pasukan Izium Balakleya dipindahkan ke Republik Rakyat Donetsk dalam waktu 72 jam. Lebih dari 2.000 militan Ukraina dan asing, serta lebih dari 100 unit peralatan lapis baja dan artileri telah dimusnahkan dalam waktu 72 jam, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Dari kubu Kyiv, Kemenhan Ukraina merilis video menguasai kota Balaklia, wilayah Kharkiv. Komandan Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky memimpin serangan Ukraina di sektor ini. Bendera Ukraina telah dikibarkan di pusat kota. Musuh menderita kerugian besar, kehilangan musuh sementara dihitung, kata Kolonel Jenderal Oleksandr Seresky dikutip Tribun Timur. Russian troops that operate near Balakleya and Izium are to be redeployed for reinforcement at Donetsk direction in order to reach pre-established objectives of the special military operation. With this purpose, the Izium-Balakleya group of troops had been redeployed to the Donetsk People's Republic within 72 hours. Various deceptive and demonstrative maneuvers had been carried out, marking real action of the troops within the above-mentioned operation. The enemy had been under powerful fire attacks with the involvement of aviation, missile troops and artillery for preventing any damage to Russian troops. Over 2,000 Ukrainian and foreign militants, as well as more than 100 units of armored equipment and artillery have been eliminated within 72 hours. Прапор ми сьогодні завершуємо крапку звільнення Балаклея, першого великого міста. Під час нашого наступу, і я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими військами, попереду Ізюм, ну і багато інших. Тому сьогодні офіційно ставимо крапку зачистки цього міста і піднімаємо наш державний прапор. Церемонії підняття державного прапору приступити. Прапор підняти!